anano ne ba e di speedy pam shoo ane jet kura fa no honwe ya ode kwakọ so accident ma ye ekum nipa no ne ba no wanya emfie edu ensia na ne papa ene ne maame so mboka ya ehuo mo ewo court na kwada no so ye de no kwarabo ne yi ni bi correctional center yi bi na sese echiremu a wo mo ede no atum abosumi ensia ama brakon ampofo na wo ama akwaba na abosumi ensia no na eno no echiremu ne sai Over echiremu ni na ne se also for Bishop Salifo Makone ba no nasem no ya kanwi ya kani ni of a kan ya kanwi ni se onim se ko edu mako enwotwe na yetebo abranchi ebi negligently causing harm na ebi manslaughter mienu enewo na negligently causing harm eye mienu no ya miensa na 2 counts of dangerous driving na driving without a valid license ni na kan obi nti ko edu enwotwe na of I start say no eye November 1st ene e chira branch ni ku people court maka ewo angel 102.9 FM angel TV said na obosumi nsia esa kwala na asem ye de kan nyina wi sasa obosumi nsia no du na yenkenwe automatically esi eja branch na okofi na no na branch no wakache court say ono onye egboni bia sanse no pleaded not guilty o chese onye egboni bia no fa ye kwa ba ene na ye da fufra esa kwala kitu ye de ne ba na ye de ne ba nyina so ya na crutches na shisha ne motuo so every videos am stand by uma who say kwahye who very e dia kata no ya tadi tuntum ene ye de ne tina police for care ma ne crutches na obi yi na odi e ma no what the kada ama crutches no kra enko ka num ase ewa crutches no wa no wo mo kwadi fa butu ha bo butu wo so enko ho wa mo try for your time for entina ka nim da aba ye wo mo try so be kun etina na say advance and 9 intino who say otina no wa this otwe konka kran sana wakotna last city ho no watina mfimfim say aposifo ba akobetina ha na ba kwatna officers nsa na omotina no nti ba akotina gate na ba kwatna gate na watching mfimfim so we accused person na watina mfimfim na ye man kwatna do na obi do na do ho to fom na oja ni dwanwa na ye ndensa na ma sana beto on Facebook for bi na some say 6 months no say esoma wo mu wo nya 18 ntra ho ofa emra no o hwe eye juvenile act na eye section 46B na ofa e ka say maximum and eye 6 months na de amano kakrake ru asotwe na ye de to ne so no kwadu na ye de to ne so kakrake ru ene ne fi no ene bosomi ensian but for nya bosomi ensian nko ase bosomi ensian nko ana obi aka ho asem ofa bi ka ho court ne say abrantia no bosomi ensian na okoda fi ase no ohwe ne fi no o inzishia edunsia na onkaka onfa nesa nemfa ensha apamase bekasa undertaking anasa on sign bond say a 16 years nensa so care mu akosi say obenya mfinshe bi nwatwe sanse ga namra onye mfinshe bi nwatwe ansa na wakaka ene ya so twe bi to so mi nti ya na sign undertaking na so twe ne so fa efi ase ebi ya me no kasa ho so be na tena ke mo kon or senior correctional center if 6 months no ofi ase ni of any no nko court ne stand say also for selling from akon ono ankasa ya boneka e ka ya bon ne say one tete ne bani yi one share ne bani yi e ka no yesi ono otua 500 penalty unit ba ku bia e 12 cities just multiply amaso aba Facebook for bi wura ho na Daniel Mankwa was ye ohia ni ba ene koye ya e da mara say 12 cities times sign na ya de papa 12 cities by 500 6,000 of any onkwa papa ni just 6,000 no the year so just 6,000 and any onkwa ori e no court say
Ofa o kai say baby akwanhia ni si ye no na light pole bi si ho. Isle go ho na ai. Light pole ECG for equity analysis. Almost say omo boka e ka omo de boy en court say ECG for pole na esi ni baby e dwen ne ho a wo de ka ko mu ontua 8,000 Ghana cedis enfa ECG for mo fa ko ye bu nti pole na ni esi ni baby esi so for sali for ma ko ontua no so enka enu chi court say ono me yire ni nyina obi afa ne nsanhye apamase say esi na ekọ omoma ana omoba no ometiti ni another undertaking into undertaking first one ya palana nkasa odi ne nsanhye krata ase akache court me say me nkaka me first year mu bi nkosi say menye mfinhye edu nwatwe enu chi court ne say papa ne maame ni nyina enfa omonsa enhye apamase say omoma no ometiti ni court ne say for responsible proper upbringing of their son into omodo monsa shapamase say omoba no ombetiti ni yi eno so court e dia kan jofa ko edu ni de eye wotwe ne de bo no court ne say onkodom eye busumi mako ensia eno echi onfa abante ne fa ne nsta enhye apamase onfa ne ho so nkokire probation officers ifia de bia kwisi say na so twe no ye de aman busumi ensia no obiwi afa busuafo ni bi ba court eye ababawa milionu na omutu adananu wansie do no ba ko na na bae ba ko no so ne na na ba o mienu nyina na ka se o mienu nyina o mabusuafo e be pie mu o hobi ye bisa wo se ni abeni omuso mu se no mu se omuso bisa o lawyer no so chichi ma chira wo se emra no ne e kan no asotwe na nye se we ye ketwa na ye man that is the maximum of our juvenile act now section section 46 1 and yentie free among so yentie se musika no and then what near court na ka o say busian mun ya shed na mun ya forgiving heart e dey na say busian mun ka court na ka say busumi nsia say na mrane kan e fa no ko senior correction center enti musu mutina mo hu ne ko so bibia ne mo ya mi pompa ye se be mi bedu a mrane business center wasn't twin community through reckless riding. Parents now they've been depression or medications. Only driving license for 16 years. Money cannot. Next of all, say, let's just say, I will say this is one. If it's a man, I will say this is one. And it's in a court, no action, or so I'm fine, say, or Muntia, Sanse, or mom play on Muru, I say. A panel, so I can't assume or drive without license. The boy, and send videos people around. Or drive with unregistered vehicles, or drive without license. Cut on one of my what's the apple and one chicken? Yeah, sure, sir. I saw for me, no way, I suffer. I suffer papa. Or bounce so suffer, yes, of papa, suffer papa. But I'm Asamo Ghana de otu anu ahwe hu yo nyame pe no obuafo it more than so kumayiwa no kwa ka na nanum am say ye ka di asem nti we wa makot da o nsan ko we kwa okọ ye kwesi sen ye mra no se sa na tie de ne mu go papa yenye reforms na yensesemu kakra ya kwa ye nimu na ye free mu no